Selama melambi kombongan masalokna puang matua tu di pakaborok lan puang Yesu. Untamu yang loba aru totemo la umbasa ki kadana puang matua. Situruk renungan harian Toraya. Edisi Senin tanggal 10 Kasera bulan Juli tahun 2021. Kadana puang matua latabasa lamai Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Mai komita mas sambayang. Kipudi komisia kipakalabi komi puang lante malambi totemo. Belan naliu mamasemi siapa akaboromi lan lumintu sulapa akatuangki. La umbasakan kada maseromi kuasa pena masalok rondongkan. Denopa na ulendui kada masero iya te kipomatoto ulopian nitu katuan misorongangkan. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Filipi pasal misa dimulai diomai ayat talu sailako ayat sang pulo misa. Pak kure sumanga langan puang matua diona kasih sang nginana kombongan. Tilanta okomi lan penangku mak kure sumanga onak langan kapenombangku. Tontong nak parannu lan mintu pas sambayangku. Umpangan doang komi. Tubelanna kasanginami lan kadipalolanganna kareba kaparannuan tempon diomai allo diparanduk nasailako tetotemo. Kukatapai te ianna te kumua. Puang matua tumangka umparanduk misa pengkarangan melo dio kalemi. Ia duka la umpasundun ni sailako allona Yesu Karistu. Inang sipatu na lama timbang susito tu diona kamu solanasang. Belan aku palanara akomi pakamu solanasang. Pada ki unapa apa kamasean. La ia tongku dirante basi. La ia tongku umpe balian sia umpamanasai tu kareba kaparanuan. Belana puang matua usak bina kumua tumba mamali ina penangku. Lako kamu solanasang, diona kamanamanan, diona kamamaseanna Kristu Yesu. Na indesia tu kupalaku, dikua anna sakerangan-ranganna tu pa akaboro mi, diona kapatandayan sia mintu kapaisanan. Mi urungan ni paisan usudi umbanna tu mairinganna, ami masero siatae mi ma pamatana landa lako allona Kristu. Sia naponoi komi Buddha kamalamburan tete dio Yesu Kristu umpabutuan kamalakbiran sia kadipudian puang matua. Amin kadanna puang. Undawani kaparaluan misanta melampaui kepentingan sendiri menjadi tema perenungan hari ini. Den umpokadai kumua biasa bang motu puang tapo pendadi ambe ponno pa kaboro. Ia moto na biasa ta pasianga mo datoro ta sia toma akamayanta la umpasadiai tumintu kaparaluanta. Takua para to tapo pendadi mo tau-tau manarang la ungkarangan ki mintu kamailuan pa porayanta. Kombongan na puang ia tumandu na pasambayangan Rasulu Paulus ia motu umpo parannu sia ungkurean sumanga kasanginan na kombongan si pakaboro. Ayat talu saya laku ayat 5 Pak Basanta. Masambayang ia mo misa kurean sumanga. Belan na penggauran na puang maadin patontong payan lan kasi pakaborosan na kombongan. Sia tontong patuo sia di panaata sia mempayan tu kareba kaparanuan lan kasipulungan
toma patongan ayaanan saya lako karua. Nama sambayang ia mo misa kamurayan siak kamamaliran mukun kendek lulangan laun tandai sia laun nisan ni tuun timbang tu mak kalolokanak kamaseroan sola kamalamburan umpatu kadipudian na puang matua aya kasera saya lako sang pulmisa. Inang pada denasang yan na atuna antapantan maapatuutun masambayang langan olo na puang. Apa? Para lu mendadi petundan to kumua. Ta esiaraka anta popendadi robot. Laung kamayaiki itu puang ia moto na denopi kaparaluanta tamaneo masambayang. Ia moto anna ia manna duka tapasambayangan tu laum ponoi mintu pa aporayanta masambayang ia memisa atu malabi ito kumua den siapa atu siama adin siapa ki isi tingayo si umpu puang pasambayangan ia mo tu umpudi si ongkure sumanga penggauran kapuanna puang ia mo misa atu malabi belan nama din siapi ki isi tamolindo puang tu ungkamase isi nalino. Muiraka atu totemo na tontong ki bergumul belan na saki corona COVID-19 apa tontong ki lamangando langampuang matua na pamatoto ki lalu mintu sulapa katuanta. Ia tu kaparaluanta natandai puang matua. Ia kilangki ruang isolasi, dioki rumah sakit, dioki banua di isolasi, ba atu lalu mintu sulapa katuanta natandai puang tu si patona lana bengki. Natandai puang lana pamatoto ki tu belanna inang anak-anak pak kaboro na miki ya moto. Mai komi kombongan na puang tasorongan ni tukaleta na puang laum pasake ki puang laum pakaboro ki mas solanasang. Amen. Mai komita mas sambayang. Ambe mamaselan suruga tukukan ni di olo malabi imi mak kure sumanga ate melambi ito temo belanna mak rupa-rupa dadilan lumintu sulapa katuangki. Kure sumanga tu kamatotoran kapatonganan kure sumanga tu mintu mama semi lante melambi ito temo. Umpa mulai minggu kerja yang baru o puang toy mandakan pakaborokan masolanasang mintu kombongan minde jemaat ramah. Kamu puang laung kamasei kamu puang laung pakaborokan. Mitandai puang tusang siulurang kim aku resumanga belan na ulang tahun na mintu sukacita kamu puang laung pakaboroi maleke diomaisaki kamu puang laung pasake. Kipas sambayangan puang tumintu kombongan atu totemo la toruan nambe toruan nindo toruan nanak toruan nampo kamasei. Kipas sambayangan duka di olo malabi imi puang tumintu pengkarangan na kombongan mi. Kamu puang laung kamasei, kombongan mi tulan lanjut usia, kamu puang lan masa-masa pensiun pakaboro i kamasei puang. Kipas sambayangan duka puang, tulan tanga-tangana kombongan tudadi atu totemo belanna pandemi virus corona. Puang kamu laung pasake kamasolanasang pasake tu kombongan mi, na tontong matoto ulopian ni tu katuan mi sorongan. Pasake tu toruan nambe toruan nindo undaranay anak ampo. O ambe mamase, kipas sambayangan duka tu mintu pelayanan lan sepanjang minggu ini. Kamasay puang tu majelis gereja siya mintu pengurus OIG. Siya mintu pegawai gereja siya mintu to mipake lan kombongan mi. Ulopian ni tu pengkarangan si turuk lalan pak porayam mi. Atu to temo puang kipas sambayangan lan tanga-tangana kombongan. Kipas sambayangan puang, tu kombongan lan kamasusan belanna mitambay kaboro tu toki kamasei lalu tanga-tanga na kombongan.
O puang kamu laun hiburi, kamu laun pakaboro itu Ibu Marta Lambe, belan nami tambai kaboro mo tu taumi Bapak Aris Lambe, na sementara di Barek Ketoraya dimakamkan tona allo minggu karawen. O puang, kamu puang la umpakatana tunggai, kekuatan penghiburan lulako keluarga besar almarhum Bapak Aris Lambe. Kipas sambayangan duka puang tu kombongan mi sang silurangki Ibu Anom Sari Patimang, mitambai kaboro tu kakak terkasih Ibu Esther Kristianingsi namang kamu di kaburu dio Bali, kamu puang la umpakatanay, kamu puang la umpakaboroi. Kipas sambayangan duka si Sola Bapak Julio Patimang, salamisa keluarga mitambay kaboro dio Surabaya, Bapak Martin Bota, Batu Opa Jeremy. Kamu puang la umpakaboroi, kamu puang la umpakatana tungga itu mintu keluarga, unti ngayo ia tediona mamaram mata. Ambe mamasilan suruga, kipas sambayangan tu mintu keluarga kisya kombongan tulan kamasusan. Ambe mamase atu totemo kipas sambayangan duka di olo malabi imi tu mintu kombongan marasan lan banua pa adampian. Mitandai puang la dirawat lan banua pa adampian, la dirawat dio banua, kamu puang la ungkamasei, kamu puang la umpakaboroi. Kipas sambayangan puang tu Ibu Martina Rombe dirawat diong rumah sakit Ibnu Sina. Kipas sambayangan tu Ibu Yunus Sarira do Toraja Utara lan mo kamalekean, kamu puang la pasake. Kipas sambayangan tu Bapak Martin Pairunan, sola Ibu Eli Panggalo Pairunan, tumarasan dirawat dio Banua. Kipas sambayangan tu Taumi Bapak Luisito Kristanto, tasuk mo lamay rumah sakit belan nama lapu mo. Ibu Desiana Lusito, tumarasan palan Banua Pak Dampian. Kipas sambayangan puang tu Taumi Ibu Aris Lambe, kamu puang tontong umpakatana tunggai marasan palan perawatan dio Banua Sisola anak ampo, puang la umpakatana tunggai. Kipas sambayangan tu Taumi Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Ramma Maleke Mopuang Koresumanga, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasa, Ibu Esther Mangase, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Saudara Liliani, Nyonya Paling Bunga, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, anak kekasih Joshua Lele Padang, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Bapak Penatua Matius Lantang, Bapak Ardi dan Nari dalam perawatan di rumah sakit di Ambon, Nyonya Anna Magea, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Selvi Besi Lambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Nyonya Desiana Lusito, Bapak Yakobus Pagiling,
Bapak Penatuayan Ruruk, Nyonya Albertine Patanda Pandeirot, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tenna, Bapak Pendeta Agustinus Pali dalam perawatan jalan, Bapak Kesia, kami mohon berkat-Mu Tuhan, senantiasa menguatkan dan menopang. Namintu pa jemaat-jemaat tu tak kisah abu di olo malak bi imi, kamu puang la umpa sake, kamu puang la umpa katanai, sia kamu la umpa maleke. Pagar ikan ni opuang, perangikan ni masambayang lan puang Yesu, puang pela abakna kasalangki. Amin.